Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na, adtoy pa'y dagiti kablaaw manipod kanyan ti Johor. Pagyamanan, kablaawak man da pagayam Ador Cerezo, Julie Balurin, Ana Lorzano, Jerome Caluza, Erlinda Glibot, Florenda Kimpaoy, Michelle Abungan, Jasmine Rivera, Al, Kathleen Umayas, Rebecca Pagaduan, Emma Valdez, Eddie Lorenzo, Lian Masi, G. Lone, Franz Costales, Rebecca Pagaduan, Wineberry Romero, Juditha Lumiwan, Heidi De Castro, Bernabe Culo, Mary Jane Rumasok, Ray Raluciano Sr., Imelda Cabang, Francis Kakal, Raymark Montemayor, Maria Acosta. Okay, thank you so much. Kada kayo amin papagaya. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo to your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na pauluan. Isaldakan san sukador. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay, kanayon mo ta, kiti na maabakak. Naibusanak manin. Talaga gusto ti makisugsugal mo tayo. Ay busan ti puna. Kagsak dua. Awanan na talaga. Babay. Awanan ti may saldam. Awan nga nunan. May saldak sa amin nun. Saldam di pala yun Anya? Pungtot ka lang agos. Ang agod ka lang. Uredetan. Apay JTV. Ta impabagkat mo, Vicente. Kwa, nanang. Di, kwa. Anya ako ay agar-aramid ka iti pagapaan nyo kinilyuneng. Awan mo tinaramid. Kung nanang. Dayjay nga inaramid mo. Impabagkat mo JTV yaw. Dadaal dayjay. Okat, ilako maun. Saan? Anya nga raw, isaldam. Saan nanang? Ipatarimaan ka. Kinodapay mo di may sa atibay pagbubuyaan nyo. Apay, gaputadan di may sa pagbubuyaan? Saan ngay patarimaan di may sa? Alaka iso no ado ti kwartam. Awan nga ron kwarta. Ay, ado ti kwarta nito. Munay day tang anak. Nangabakak. Naglaingkan pa rin. Matadagos na diskitar mo. Apay kabaw. Agsisurti ang gayon. Saksak mo na rin. Agsisurti ang gayon. Salam samaran niya. Balayong ang pweso. Saan? Agsisurti ang mamalas. Jay, nakaistak kamay sa TV meeting lakaw. Ano? Naglaingkan, Vicente. Nakumabot ka sa siglat ko. Surti. Naglaka. Itulag mo lang. Nalpas. Upo na yan. Bilibak at talaga ka.
Saan ka may busan iti kwarta? Naglaing ka dumiskarte. Wala. Matay ka, ano kaapoy ka. Oray tay tan Bisinte. Bisinte, anya jay bagbagada di talaod ngin saldam manan. Ada ayamat. Ay, adala biro kanilyoning agamit na makaamu ka. Danag yun nanang. Awanin saldak. Anya nga raw, inlakom manan. Awan mo tinlakok. Diskumpyado aken ka, Bisinte. Aginggat di mo isardeng ti panagsugsugal mo, addan tulat tamot isaldam, wano ilakom dita, awan patinggana day ta akalukwam. Oray mo day ta awan patinggana ko na ayon nanang. Apay Bisinte, papapanam. Papanak ko mangay. Di ka naglibak. Laglagi pam, a CCTV, taglik mo. Wala niya. Si Kamot, bakit? Naganas tagsugalan niya. Well, saan ang nagsusugal? Apay imbagak, nagsugsugal ka? Guilty ka talaga matan niya. Madlaw, ti adda aramid na Bisinte. Anya man nga aramid nga bagbagang bakit? Sa anak nga babae? Adda aya imbagbagak akasta? Siguro adda babaem. Ay, naitakid din, ti pagriryan ta bakit? Tiyak, ulos maaramid na ita. Yak pagan, ano ti babae? Si kalaang, tinaglaw anak. Anya? Naglawan ka laeng kanyak? Tapno ang mom, naasyanak laken ka idi, ken marengrengak iti kinadagulit mo, isungay naklun ka. Ita, ibagam, anay lawan ka kanyak? Agdala nga ron na dagsan na basol mon, kas tapay ti bagbagam? Matarantak to mga bakit? Tilay pampabasol mo. Anya timpabasol ko ken ka? Anya tayo ko lang. Tikunak, nagganas, ti agsugal. Patarantahan nakmanan bakit? Ulay na itan. Iso, nga uray la agilako, kada agisaldakan iti gamit. Agsagana ka, Bisinte. Nakasang kilobang. Bisinte, di ko mayaya. Ay, umaya. May ito. Diyos ka na ito tao. Amo na nga ni bakit? Ayaban nakit di. Ay, ayaban na kamot ni classmate mo, Bisinte. Jay classmate mo iti sugal, ti kunak. Muna na tan bakit? Agin didi kapaylaeng, amok mutlat kinarakaram. Sa anak malang ng tagtagari. Di ka makatagarian niya. Sa anak nagtangag tagari. Kita, ta? Apay anak kaululimag ka. Anya kay ti bagak bakit? Iistorya mo't ti happenings, ije sugalan. Istorya mo't no agkaraabak ka, wano agkaramangabak ka, kasjay. Pasig mo't ang nga, ti sungbat mo. Wala na tan bakit? Ano ti dayo nga mainton malam? Kasta kray? Uy, isaganam ti dakkaragadan. Iti kasta, dakkalmat ti abakam. Kung napapaot ti panagtugaw mo, pre. Kasta ya? Uy, imbag tanasabat ka. Naibagakin ka ti pagsayatam. Sige pare ya. Urayin na ka. Urayin na ka pare. Wala man. Ipamuspusak man. Diyos kayo. Pangalakay ti dakkel agad at baluna kiti sugalan. Ay, amo ka. Ado, pa iti mabalin ko ngay salda. Ora, saka agmat lang ng mga bakak.
Oh, daytan. Adot kwarta ma, Vicente. Itay pa yung asot kang asot sana may boss. Naganas Kasla adobog ita pulsam. Nasa umon. Sige kinday, waras yan ita. Bakit mo tang? Ada ka di man ninla ko magamit yaw. Insaldak. Dumni, tagtagari. Anya ka itinsaldam. Gawin ako, nabakat. May salukan may. Anya. Nawamin di po na ko naibusan. Man-manumat niya sa rin minajalukan. Manadaan no, nakistak mata. Ay wala. Kasaritam, pinibagat mo. Katangan niyang tulkon, jay lukan niyo amay sa. No, nagita bambanag para saan man naman ni bagay. Sigurado, di na kaya. Napatagkan ko anat yalikamay. Sana kaskan ka niya pare. Wana. Sana napatagkan katigamit niyo. Ngamin, naisaldam sa amin din. Daytan. Itaman pa yan, ala daw kang agawin, Vicente. Masarap pala makasubutak. Pare, awanan. Kano mga abak kamot itayan. Pabuludan Awan? na barang makasubutak. Nabawi damot lang amin. Naipusanak man eh. Sayang ti manunugin niya pare. Oray, mapanong ka. Basta makaya mak. Kan makasubutak ka lang iti adun nga abak ko. Alam naman pa makasubot ka. O naglalaing na. Makasubutak. Awan mo't kwartamon. Pabuludan na pa lang nita pare. Itid ko lang. Andat serbi na iti nagado agamit iti pa lang. Salda ba nun? Ay, ore detan. Tatang, ayan ni Vicente. Napan man nag-eskwilan Anya? Amumlatan ti ayuyang na. Tilanggong iya taon? Apay Damagag kan kwa na no ayan tay papeles tilugan. Naspakan? Anya ti kayat yu asawin tatang? Ay, oraya mang damagam kan kuana. Amang ano insalda namanan. Iso nga raw, ako naka-oraya maon damagam kan kuana. Ay na, magret ko tanak ti Diablo nagkamaliti sungbat. Ay, unay daytan. Delikado ni Vicente, bakay. Apay ayala kay. Basol na kanilulain. Anya day je aya. Kano tila may salsalda na di tabalay da. Day takot ngamin tinalaing agsugal. Iso ka nga raw, ti relaxation na. Anya? Mas awak Ang karaabak lang arodan. Di na pala sardang, ti parang sugsugal na. Namnamaan na ngamin ang makasubot. Bakit mangiroromain ti sugal? Mangabak kay ti maminsan, maabak kay ti maminsyam. Talaga mat. Ang awan ti pang binuram kin ni Vicente Asugador. Ore ko maano saan nga agisalda ti gamit da. Ita, parikot na na ita. Naikot nga mindaytan. Vicente, ayan je papeles tilugan. Da ijay Kayat mo, taisalda ka, Vicente. Ay, unay madaytan bakit? Wano saan, ilako kansan. Madimot ti kastaa bakit? Napuskol pa'y latarupam asumanong bat. Kayat mo, talaplapag tarupam tapno umingpis, Unay daytan bakit?
amo ka makapungtot kan. Agtep-tep laeng. Tamabainak kadananang kentatang. Kastameten kadagiti karuba ken kadagiti anak ta. Bakit? Pakawanan na ko man. Sa anak to na pulos ngagsuga. Ay, awan day ta. Isaldakan san sugador. Ha? Wano saan, ilako kan. Anya? Madi mo tayo nga angaw bakit? Made, anya nga ro ti kayat mo? Ti kayat ko, pakawanan na ko ma. Pakawanan ka, no maisublim itilas od ti duang aldaw dagiti insaldam agam gamit. Ko bakit? Apay no, itrabahwak langan. Agserbi. Nagapagasmatan. Iping-ping ko, tinumpa. Tungpalaeng dayta. Ti kayat ko tungpa-tungpaen ka. Kalpasan na, isaldakan kini Satanas. Unay natal bakit? Saan mo ta? Amom ka di? Ano may salda ka kini Satanas? Mangulti mo ka meten. Karek, isa patak bakit? Saan ako nagsukal? Ikan ako mamad tigundaway kung agbalbali ba? Mangipanagnakan ka. Manay ko, napipig sa pahimbot niya. Yung di mo na, nagsanit na. Yan. Isaldakan, sugador. Tapno mapukaw kan amamin pinsan iti sangok. Isaldakan at talaga. Awanan, nadardaran daro pa kiti katong pa. Suston pa kay agkariak matayin. Agparinto magagpain nga kindaw iti pamakawan mo. Jakon ulitan. Promise. Unay kan, sugador. Promise. Promise. Ay, una na tan. Agsugal ka lang arodan, Vicente. Tila may salsal ng pay. Isarding mo na ita. Tapno sana marakrak ti pamilyam. Takas na ita, agsusugal. Agin na ba kayo kidin? Alpasan na. Ibusam pa iti gamit niyo yung salsal na. Ay, unay na ita talagaan. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapaulwan. Isaldakan san sugador. Dito'y programa tayo. Unay na itan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.